Tangu wa mapresa Glamour and Fashion Show longa tumbuluxiwa hi lembe ra 2022 na xikongomelo xo tlangela maZimbabwe lava humelelaka lava tsamaka etikweni ra Afrika-Dzonga wu ta khomiwa hi siku ra 7 n'hweti leyi taka John. Isizathu nje esihamba phambili ngokuhlela lo mcimbi noma ngokwenza lo mcimbi ingathi social cohesion ngiphinde ngithi nje networking ngoba ngaphandle kwe-fashion ngaphandle kwe-modeling le ezobe khona ngaphandle kokunikezwa abantu ama-awards okuzobe khona lemvuzo echiyeneyo sifuna nje ukuyakha ukubambana kwabantu bakithi ikakhulu ngapha ku diaspora side entweni zakithi eziningi silokulibala ukunikeza abantu amaluba abo besaphila. So sithe manje ake sihlanganise nje something kukuklama ngapha sibize nje uklama sibiza abantu abagezayo nje sike sibamvunze sibanika ama awards.